nanke de ebeye adwuma no. Na keke nkiti bae no. Enam se omampani epese adwuma no koso ntem na asase no emeye problem ti. Oka se yemfa 5,000 hectares. Se acres, but ono kasa no kasa 5,000 hectares. Now 5,000 hectares, so what they call acres more, 12,400 acres. Inti so I say 6,000 acres no, and as you see use. Inti me that now saying that confusion BSc acres 500 acres 500 hectares. Ya trim ministry so abechire Ministry of Land and Natural Resources abechire say 12,400 acres and only 5,000 hectares. Now I'm saying ohima ebisa say sa nkae no ewo he akwai say nkae no de yemfa nye adwuma nti eno de nananom amodia esan akọ nananom ho nti eno nchiremu ene ho na am say Nana Tikobu number 2 eka bibi ba ko ka de am say openi na be na no eno de manu no so endru ne de obeka no na mom efa no community support ne de ewo ya adwemu pa ya be susu communities no be say 12 as bibi sa omu hiansu ana so omu nsuo no ese ye hu bibi e kan plan ho eno e kan plan no kan ya be hyase na nsan ya ntokwa bi si Iran ne wenu mai sikasem etiko fom pa nti I say ye project dey nya gana akwaya bibi e ho nti e wo enkrata so na hospital ho so no akama bi because akame kakra say me ba me pesa me yare na another room ma me yare na se me yare ahia se me call Hafasini hospital na se na ho sa na ho ti a ba Aubynn enti de waka no me kwa me de beto ye board nanim mpanifo ani ahwe bibia ye betumi aye animanim ye betumi aboa no ye behe na ya boa ye nhyɛ adwuma na senti no ma ye sikasɛm no I mean for yan ye ho adwuma no and gina brand papa but ye wa adwene bi pa say sikasɛm ye mu tu kakra bi a saa CS no be ma ye na ye titi a pa wa ha nti hospital ade no me ne ye mpanifo no ba dwene ho say ade e betumi aye bi animanim ya ye beba na ya ba be na ye ku ye anim so a ya ye ene sei ene me ba krumu anopa no ye ko Hafasini ye ko ye tree planting this year yes we are seeing mu asa we are seeing mu aye hye every baby say global warming eba no ama bibia akwe nkran na say nsu eto ye a ya be Aubynn ni nyina ye ewia etumi ekan directly ni ade no enti ye so Hafasini secondary school ya so masne kakra ena me kodi ani ma sha say ye bia enua afia abesin ko ye ko Anoaje secondary school. Also, you know, more echo shame the beer, adwumadi bi so ma. Am say ye secondary school at Western region. Am say omo di kan e wo saa ahotew one sign no man ne agric no man omo na edi first na omo ka se titiri nua na omo dua ya no e kan na boy ti e be koso ye na nan madi sa wo so na saa community support bi a ya ho de betimi aye no ya beba na ya beboa ma akibia akonanim o second question first question nana any dey patch up me the man board chairman na